o kan sa watiu o kan sa wati kura na owura Collins adomako mensa nensam no wi agu video so wa bro nensam jofo din sa woso no ensam jofo yanso ya tibi guama so na asamba ko kan kura ne so se an de kan mampene owura John Dramani Mahama no bibia dia dance say papa no azo twache aja divorce or tuna no gomzo angaza ni njire muni. Now Mr. Mahama, H.E. Mahama, as he put it, said something very interesting, that it will take a new Chief Justice to repair the broken image of the judiciary. There's only one Chief Justice. He goes on to say, according to him, the current leadership of the judiciary lacks what it takes to redeem its sunken image. Hence the need for a new Chief Justice. What it means that if I'm the Chief Justice and you come and say it will take a new person rather than me to redeem a broken image, what does it mean? I have failed to put the image of the judiciary to a certain level. This is a clear attack on the personality of the Chief Justice. I don't know what he has against the Chief Justice, but in all, there's no ambiguity to this particular statement. Eni amuti ye ayam na shebi jani mo manfo wo afija kwa abre not abeto ampeso so onumnya for Collins adomako mensa na John Dramani Mahama asem okoka ye na watwi mu dia jibuma MPP fo na iya no sisi ano na General Secretary Adema ani disi amanyoko ni Johnson esedun ketia so watete se MPP fo ni bi kasan ena Mahama ankan ye no Mahama ankan ye no so se ada Ghana ha democracy amfanya adwuma na Ghana ya de democracy na ye adwuma enu nti se Ghana man peda da John Dramani Mahama ahu bibi awatemuafo ho na ade kwana be ma democracy atoto nasia ewo so wo sekira asam ne kan pe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  enu nti yenya John Dramani Mahama na sane na adwen ya ne bia wo kire na wo to ne kasa so enu wo ba ma ne chem so democracy kabi ma me kabi amamu na yenya ya ebu ewo Ghana ha se no enkyere se nipa ba ku bi enkwa na kasa ye ti odabi esa wo abamu o uni abamu o uton banchi o uton body o uye tro uyi tro adwuma bia wuye bia ne se ne Nyankopon bo bia so be pie mu Ghana hankwa dia utimi kire wadwen sasem bi beda apon so na asam no eyam na hye bedwafiafu asem atemuafu asem wenyina yetimi kabia sanse enfie na bia ntam ya ne de kokromoti no kwakoto aba anu nti obia wo hotumi wo ho kwanse asem bi beto apon so ni atwisu ntonto a nipa kro no so wo ho kwanse wo kabie anu nti ase Ghana hase na temuafo ya mo wo mo chem so yenka wo masem yempra wo mo yenti wo mo sade no se yanhwe ne yanka ne ya ebe ha adwen papa Johnson na se dunketia se asem John Dramani Mahama kwaka ye no enfonso ne chemato bia enihu yen church adwen yen to adwen nhu kwaye be fa so apaja no obi ti ba bi se asem a wo kan no e na de atemu anmonyam no e kofomo am se watan se amoman no e kwaja oman no no timamu ni bia wo ho kwai se o kire na dwene e fa oman no mu oman adwuma se ye atemu adwuma se ye mrache badwamo adwuma eno ye state institutions ya no ya ne de kika omo ho asem de ombe no ye ni akamfo omo de omo anye no ye na ya kire baabi ya kire ya dwen se ha mo anye no ye nti munna ne ani nye se eno ne wo aita state institutions no ema wo mu nyini na wo mo adwuma ebe so ani no odi bone na wo kamfo no eno nti no kura yempese ka no onse democracy no ye forma mu a yesuansuan eno nti no yenso no yamamu de wo ho a ya firi ho ne akoso obroni de enti wo ka se obroni de no mra eda ho a yetimi de ye adwuma ma ne ye na eso ani no eduru ho a yenya e no ho asem kan ye mefa ya mamre de nkonko ya ene yenya na ye mfa ya mamre ye dibu man no yenyi democracy no mfiri ho Ipa wutini kai aya for penny Edema ani DC amanyoko no Ra Johnson asie dunketia Ghana ni na mampani ane nana adudangwa gufuadu na ya womansini makumako anu adiosunim 275 mansini ye na no komu bia obia wone mampani ano aya banka chimpenfo na tumi abusun kuta wom no obdo no abanche ebeben body ebeben menken ebeben nanso emududo na womu do mu tumi no nka kandifo de anka de anim se kandini de opiapia no makeka no masiani na anka chitafo nso atawachi nanso ma gonkron Ghana atim mansini makumako 275 no aban mkra chimpenfo do na abekono asamnya wate se do mane banufuo na ohwe aban ane American Central Government me common fund mai no to nempunto so tape
wa betumi kuta na betumi akeka ne omasiani ama na tija na we amekan osoafo na hwe senka banka timpenfo yeduma na nka ene ne de kira na nkonso mu atata kire Minister for Local Government and Rural Development onu kura na sansem na chef jeni manfo wo okre abeto ambeso aso ewo premantum eyo nimnyafo Daniel Kwaku Botwe e de atudwa se ndi samanyako no enka de toto MPP amanyako pa nka MPP eyese wo mo bam nanso omote di orada mbotwe eka ne se empempren ohwe NDC ne MPP abakosema MPP amanyoko bia se wo mo ma ba mu mpo a wo mo hyehye papa titu ni sikasem a wo mo de beba bonten ana se wo mo ba ban ma wo mo de bedi dwuma nanso NDC da koya amanyoko bia wo mo ni antutue bia wo mo mfa adwen bia te se wo ma ba ban mu aso na wo ma ba kani o masiani kunkro zesabi ni fe no ohade ojaade ohun na oka kani o bani orada mbotwe eka se na wo kire se empempren ohwe ntoto wo mo de gu akwama kani mapani Ora John ejekum gufo na hihye bi odi gu akwamu chese aboa Ghana fo vitafin pini no nso a besi nei nanso NDC de unya bi from 1992 Osha ye launch your first the Bani political party ye call your first congress or Legon. On that congress our manifesto was ready. We have a summary of our manifesto acquire before so be here and it was there because that's who we are. It and Osha ya your opposition na okaya ye kaya regular press conference we na set a committee we no press conference na yakwa ngaka agree so bono mako sankore anomako go so omako anomako press conference. We were always telling people what we would do. We are aware Dr. Bawumia no beka no aye lecture no aye say Dia na mode ba ma adie da be part of this NDC aye press conference and on my shaka say this is a new economic policy acquire be for so ye say ni be say ni agree ba ye be say social intervention ba be say women and children be say local government this what we will do trade this what we will do da be what the last time am tell some can be from 2007 to date president go for ba ye adie na eni ho no akofa free maternal care no de aba no de aba okay say na metro mass go ni revolutionize ni ide metro mass fa ba bi wow school feeding na eni ho na for no their because your transfer your kind your buy so yeah and I make us they don't have policy alternative they don't have it eni amuti ye ayo soafo ono ena hwe nkron kitinkitin puntuo so ene said be anyoma be kekasi ene ma na tija Local Government and Rural Development Minister osanso yam na hye bidwani ma manfo ewo okre abeto ampeso aso onumnyafo Daniel Kwaku Botwe na okasa asem we ya pe a ena akọ NDC amanyoko numa enso to awiabo apetampe entia ne sei wo ma chanso de eye akiniye wo mo okunini ba ko wo mpa ya akọ akwati o mmiri bi ona na ya mrahye bidani papa make osanso emranim ni wa bin wo mramu pa okasa enhye ebetumi ahye NDC okasa empu obetumi apu NDC ayo onumnyafo Ahmed Mohammed Baba Jama otisasem ya pe na okwa akoya so mpo no se mala we de mpacho meba maminya no mre si ayi ana oni nsam jofo kasai oni nsam jofo kasa no se sana orada mbotwe ka o kan za da so ation ade ba pe aso hu sa de ensu o kan dane na mana koye te se vin ya dane no o so esa wati NDC ya manyoko bia enyeche ya wom di gu akwamu no eboa papa na de okasa ante so ma baba mu anse no mo de nhya gu akwam no kwan na oto aba na ode bebu man a ehe na obegun san nhye MDC yeni manifesto be say an alternative your alternative no ehe na obegun no wo mo ka so mo be free education yan si den ye be ne graduate enye manifesto no mo na obegun no enti alternative be na opebio enti so mo ba no be ka se o mo alternative na eye me won wa se me nua penny dambo chonso baba be kan bie because the manifesto is the base document political party pagina so sabi o kada kura no ye kire se ye ba ye be regularize o mana yanka ni na o manifesto 200 lawyers ya ba be shia ewo akwasapare eya adan ye tutu eniama se ne be ya ruler NDC lawyers ye be play in NDC in general and 2024 election no in particular no ye gusu edwene ho enti ube se ne lawyers ni na nya brain ya kasana eni amuti ye eye kanem na hwebidwani mo manfo wakwatia abeto ampeso aso onumnyafo Ahmed Mohammed Baba Jama Jenkwa yanim ewo over the week Kasiebo no emu na wo de wadwenche no eba 0594 841044 0894841044 YouTube and Facebook so ya de dam fili gadochi na abusia na wadwe atwa mu ne bosume September eka ne se August ne mom
August bosom ne de ene agya na daje ni poso special prosecutor ene customs for boss eye Colonel Kwadwo Damwa boot for boot ankasa we tron and krata na we so for press conference monka che special prosecutor so your small boy na yesi amagani amagashia de hu amaga ho na afe entokwa na chi ne hu dia wo ya boss kena afe ne hu ogboro no na we so we your small boy na we so se media menkasa metro aba na ma kira wo se wo adwuma na wo ya o customs wo no wo mma number wonya ni ye na cha wantwi kakra ya beda ho nam so ene na watwi mu anyansam ketwa ukopia mu awa his excellency na nanto tankwa akufado atana ye Kasiebo ha nipa wono ena ye chotrofo pani na bedi atuo asante wono na den krata bi eba bonte na krata ni mu na asam ntenten ni tietie nyina ne se Colonel Kwadwo Damwa waye customs division for boss ye ja oho ene GRA ho no waje boss ko ba wono ena edi adwuma so wono na ye boss kena eti krata ni mo ne ase papa yi wonfa ne dibre no ento na bedi a kire mom pa Colonel Kwadwo Damwa no na dwuma kasa de eye atwam kura da na half time na no wo anunti afei his excellency na nado danko akufado say wonfa ne dibre ento ho na dibre ade tu ho nam so ama executive secretary edema importers and exporters association of Ghana owura Samson Asaki Awingobet enso de betudwa ya no wo kire se boss no mayi na free one mo no Colonel Kwadwo Damwa retired ya wo mayi na free obe ha dwen papa what one ka say so no ba mane chem say GRA for Ghana Revenue Authority wo muju madie be ya something which is there essence esuro bi beba be so makumam wan hwa kura wonum edi bibi to ba bi kura no a won be suro say ade am di to anhwa na ekofirato efrito say ekrima beje gongran eje gongran ya wan hwa na special prosecutor aso mi mu say kabo ani tiani amenye enti wase GRA wase say ehu tactical panic ankasa ana eba ba ho tactical fear and panic ana eba bedi ahim ewo GRA fo adwumam anu nti wase papa ne yi na di ne dia eba ha adwen papa na owura Samson Awingobet eto ne kasa so no ba ma de atwam say onipa ya bo ni di so ombra mbe hwe akire na eka ne say custom division wonya boss wo honom no sani pa kwa no so dia woduabo sani pa kwa no so dia wote nsam so sani pa kwa dia obeje no hogena sani pa kwa dia obete so atempenten kwa papa esense special prosecutor be fi na ni say ha afechire ni ahwano enti sa papa no so enyi sa ehu na mfi ni trimu a ebedidi ni trimu amo no so adwuma ese wo yakura no wan hwe yese wo mbehwe akire de na so wontimi nya hwe esane se wo suro se bia na special prosecutor aba behwehwe ni nsemu enti wose wan hwe papa no obechechire ne nsa gunachi na waka na no atuma ya moso aya adwuma no kom Nicodemusly anu nti no wosra papa se sa asem we ya abeto wo no empanifo nya bibi emfa ho na so mo wase bia mo kan special prosecutor esanse dwuma dia special prosecutor akwakodi e customs ho no adi ehu esuro bebehye obia mu a chese adwumayfo ni nyina da obia besuro anu nti won de na asem a wode atudwa eno no yenti owura Awingobet. It has demoralized the men and women in uniform. It put them into fear. It put them into grief. They will be shivering. The next commander will be taken over. Their hands will be tied and they can't do anything. And that will not be good for business. That will not be good for trade because we are trading with other partners. The WCO, World Custom of Ghana, is associated with the World Custom Organization. There are certain practices that is supposed to operate. If they cannot operate, if they cannot be given free time to operate, I am afraid whoever is coming to take over from Canada Moore, how he is going to perform, how he's going to be fit into that standard that he has set up there. Now that the men morality is demoralized, how you'll be able to garner their momentum, what best practice is going to put in place to put confidence into them, and that one will not be sitting and be afraid of. Nipa wotini nke wono ana ya churofo adema ekua eja se ebedi ye betam bibia free
Ghana ha kwa amanfoforo so mu na di ho dwuma se di bibi be free amanfoforo so aba Ghana ha no mo na di ho dwuma. Importers and Exporters Association of Ghana wam churchfo eno no Owura Samson Asaki and Wingobert Enkramumpuni mantam ni na kroka kreke mansi ni bako ya de la dade kutupon abeto ampeso so a wo mahinu ko ene la juna montana te la usula circle na za wazim na mike medru ose santan kanem na shebe joni di momafo wala dade kutupon eyo ni mnyafo ni amasan na mwale opanyini akasa asmo kani na ne se emprempren so yem na shebe joni na ko Ghana na shebe jefie ekodi dwuma na se bia wadwuma nso ni no so manfo tutiawo na obefie anebia wa brenti usu nkobiem anebia bibi nti usu nkobiem a na eno no ba betina fia abusua oso ho fa papa ekoma de ekom ebitumi hwew pa na ose mna hwe fie fonso wo mko ba fie sana ye mpempi dodo na ensese wo mati enti obetina fia ade beti bonse no tene pona no sa idobu won mkura bonsa fi adwuma ketekete bi adafom kura na afo asan ko tom aze sabi benfo to ya gbona hwe won mo bonso abetofom se pu nti abrabo no nya sa bona betofom se pu ni amasa na mwale entremuni. This part of the country, no, Omano enye shishe bia chise uye former MP, which me a fall on because upe juma unya. Nkanka ubia oma yare nkitikiti hawo. Mimi si I'm over 60 years. When you go for Islami, wama yare nkitikiti hame, but oma yare nkitikiti hawo no. Na muko. They don't have the money to do those things over here. Ubi okan hospital bill crap di mano. Ubi no bidi crap no di mano. I try juma be menya. So nyakasa me follow on my own business. Ibia enka nye emwa nkofo eboa me me to follow my own business na karabo bedi say if you do everything right for the state, if you do everything right for the people, abo oni dua nyamene prano. And also me your papa when I was a minister, contract me manyu sika, permit manyu sika, license manyu sika. Enti now ida me ofia beba osi honorable beti unkache enti the sika we see never bo bra. Na fabo abra na se de opanyini ka se otumi se nsem bo pan na se sabi aboa aponchanu nsuo na tram na chabo so ojewo na okasa wie ya pade chinye pe utumi za agwa no angasa ye onabo wangasa ye tutumi se ohoro mo na no fu sui ena no so NDC ni ena na NDC guru su utumi se bi fra no na opeke na wonche ye eyezu no age so eza ezu za na so ezuza ezazu onizi wanu afumzu ozi minimzu eno hwegum se na ma se eda za na ogegen se oye mra shebjoni na film na shebje fia budo na komri wo bre ena bi bre wo ma titu yarwan kitinkiti bi wo mo wo de ho den nyame adom na wo ma stroke charge chiwo mugufuo no en de eke ga wo bre pa ana si da bi ade cha na opanyini sta ba bonchin se abusia sa sama ya ne egbo ni sisi en wanka ni sa o na mom ni nchemu ni se eya woma womu eni bikra no ono asema kan so ono no mreo na mum o kama emra shebje fiefo ne enyo ono anka ho oso ono ne magwa brochire a busumi bia sika de ma ne kra na echi obi sika obi akatua echen ne mahwe no na sumu dwe no ne nchiremu ni. Sorry, no. Did I say I'm a papa? I'm looking for money to eat. Did I say Yaria Bomia between true? Mrs. Some of the MP, not near Masana Mwale, some of my colleagues. But look at the story. I told the guy I am a commissioner for oath. I have my own business. I have a waste management company. Yes, Nyakasa, me try say, I didn't get employment. The Baba could say, another that's all saying. I give them pocket money every month. My two daughters, your school for me more pocket money every month. Extend because we salary. So why should they portray it? I say I'm a papa. Me man don't go school say. So sometimes some journalists want to trend, so they do everything to make them trend. I've never said I'm a papa. But so people why the papa so better idea? There's nothing wrong with that. I'll take it. But I'm sorry, I'm being appreciative of those people who are coming to give me money. That's I'm very appreciative of those because when I was in the ministry, I did my job and they are showing appreciation. Then they come so why should they say and the watch me eni amutie ye kanem na chebjoni momamfo wala dade kotopon ewo nkramumpuni mantemu onumnyafo ni amasa namwale abusia ye koya nim ane ye babetia sim ewo ya mpatemu na watwi mu nsem wadi ahim
na ansa na ye betie simo ya die mu no Jubilee Hospital se men kan cho se ne se yade bi achew ohododo wabra na wonsa yade sense wo dan papa bi gu ho no mo ankuna papa bi gu mu a papa bi gu mu a yade ga do beto so na ya massage yare no ba bi ehye bia ebekọ eduro bi ere ma bi chese doctor fo gina so tenten ho beto tenten anunti omsebra yade no so se bi akoda fie ne be hwe nso mbe ne sa lab ho nti yade bi omhwehwe wodwu nso mu ne se bi wajanem na ba bi biare ne hye bia wape ho eduro dia ma pharmacy wo enti anya afa na ware abo hye mpaboa obu onu makumakume krakra obi ehye no wo be chi odabonte so ade opedurato se ayi hospital no akwa pharmacy ni wo but yaka Jubilee dia na pharmacy wo ho eni ntompaboa na ehi ensrefa da ezansa wonante ya krakra no akwa pharmacy wo na aduro no wakwa akwaje ufa ya funu amesra ntenanta no ya akọ na yebewe akwada na didie mu oyare afa ne kọ ho na wo munhye no kama akra no kra hye ya funu peso hu so yo ba be ma wokọ a otra na wo munnim adwuma enti frɛ 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital ODI Electronics Yeton TV fridge deep freezers gas cookers blenders kettles washing machines dia mafie kwasho show basahare so emano ODI Electronics bra nebeje wo dia sika so peso mpian getengete boge utuatua a na wabefo wade akọ wate ase sika no so kura bafu a fa beji ni bafu na fa kosi fie se bam na embo adwuma sa fridge o se washing machine na nya adwuma emfama ODI Electronics ene Ahenkan FM na wodan kuro bia meti a meka se ya uba ha ubehu ODI Electronics ya wachoma boabo uba asmhwa abozege FM yenie frempanifu 0550 900 600 0550 900600 Ahenkan 93.3 FM ya di kan obua usan gidigidi kura wonto nche nda esan se de wadi kan no abusue na wadi kan enu nti yakasa ye bomu agiba bia nti asom pem na tie yen timesra wo so bia suku bi wo asori bi na peso bohu dawuro uton bibi na peso hye te wonka tokro kito bi ahyem bia ye bomu abonse wonya nsampo na ade asosikam ataze enti no bra na ne marketing manager emetwetwe nkomo enkakase na Ahenkan FM dia madi kan yo na me ba na ebu emetimi atake be tactically ubetimi atake enti bra na yen show marketing manager no be kasa ye package kama ya ebeboa wo wadwuma no ebebu sokra 0244 290093 0244 290093 na ene womo enchichen komo enam sazu nti se me kan Alhaji Ankuri Enterprise ebehu yo ne din sa oso na busua na dwodie koso papa na ma yen adwumafo no se hu ba bi papa ebeto provisions yade bia nipa da sani untumi infra abrabom anopa wanya hwe kra no de oso wo de sabi wa akwahwea no anopa tutu bedi fufuo ala tudi akadu atu na pempem no eden ya awia nkosi anwure de ubedi provisions bi tise sikire anya ba biscuit anya ba numusuo anya ba di anwaduane ninna no provisions so penema weni na bia to a anya ba dwale samena ne sane monema no eyakọ Alhaji Ankuri Enterprise ono eyatufo bo ukoton baako de be mo atufo bo ukotunso de mo atufo bo ti utode ono a ede provisions so de oyufuru abraboma enyeyi tititu mo amoma akọ entoso school mo amoko school pon mo amoko school bia mo da hostel ana mo da school mo no ya mo koto provisions no enfree Alhaji Ankuri Enterprise anwa ho milk ho bibia ye pay provision no okọ abenye bia to a efu wa chimo dan obehu no ewo Opportunity Bank ene South Rural Bank ntem pe ahyentem obemba bia coastal no ene dim bibi chiri wadwen software 0245 447 138 0245 447
138 now ne Alhaji Hankuri Enterprise endings also yade tuma bema pa dane se oba yade tuma oba ye no nyama te sa akoda nso kra de yade so mu ebi wonu adodo na wo mon krampo tipa osema me kwaba no ato nananom ewoziedo yade ya pa ade ba gunso ya ne se Nyankopon ku na betra ma ahweye nti no afi asase so me pacho ni padua no bo ho ban empu bibia nda di se o yade ya bo ho ban na nei enu abetumi anom amana boni padua ho ban dwumo heba mixture etu atidi yade ase ebi wo widie mo ebi no widie mo tumi bubbo bi me pacho sisi yade o 932 oba obu nsa wote yawo wonamduane 32 typhoid ewo so me pacho bu onma ne yefuni odidi abuei wandidi abuei odi beans osimi yimframa oyesi osimi yesei oyefuni nye no dwumo heba mixture dwumo heba capsules so mo a mutumi ntom wadodo nkum embo nkosiama obanfa furu no low sperm count for me patcho mu bobi sanso na watenka ofuma numbi wakoti nemu yade bi tise gonorrhea syphilis a dwumo herbal capsules me patcho ebia ne obi kohia ompema Nyankopon bo ne se ni nhihye mu ni ndiem no ka ne obi hia ompema atide na zo bi mu de omo tide na omo san ate ya eno no ye fe no ehyehyede se hyehyede wo so a bubbo dwumo herbal capsules ebeyi ya na firi ho amwo diagro mpem atide me patcho biem white ewo so a dwumo herbal capsules edu ni papa nti odan pharmacy tonbi ochini ba tonbi always drugstore tonbi Kennedy drugstore will be Chumasi ewobi LB amafo any stores in Kaina umtuntundu no obenye biato Dwumo Herbal Center 0244 043 110 0244 043 110 and 0201 672 578 0201 672 578 uni Dwumo Herbal Center empenfo endings also dacha semti ene edone akodukodu ane ejam sebi mikoye na manka bidie wanko bi kura nkaye so opeso hu asen ko huntintina ene ma na bibio enam ewe mepacho kwakwani ngusi buadum adwuma ewa Ahenkan 93.3 FM midi kan wudi kan Ahenkan wadi kan 93.3 FM the best in the east ebedie ede utie be na hwa yo yim na de bi tufu na de bi show nkran tie tie be enu nti Ahenkan FM management nimdiem no wom de dwumadie bi eba ya tudi nse ebebuo otibetibe ehua be etibase a bomode abetintim nkrata na agoro no koso no di nkunuma ye beche wade so person be pick form na ye registration ni bia me pacho bomode afa ye nipa baako ye dwuma ni baako efa no Kwame Azante ewo 0593 649595 0593 649595 na register na udi nkunuma achade edaso ana Ahenkan FM Frontex kusie nyari obehye enso na no mfimfim tia anko na ya no da bia so na no kusie nya fufu obedi enso wadro na enko ni bom ana kusie nyari a okwo obehye so na no hunwi na no hunwi obetom ebehye no ana dabo nkwan ye de ni tini nasrade wom eno so ye be enye be mente da udi banku na ya oda fasedan manika wura ana usia chinya ode kura hwa na atafre nde no kra yemu be yako abusia over the week Kasiebo ana yegusu aye tesemu adema wona abusia ya toso Adam eni na watwi mu ya tete hono mu ani ase Ahenkan famfo mu wa hensantrofo wa achemo dane patamu mu wa hioni ase enie momra na achemu da dwa ya ehye ya no ho asaba ase bia na so na mani ya demonstration wie ya no de ba ase biam ni ase ahwe odan constituency women's organizer de ma MPP amanyokuo no eni ejai wonu kura ya sanso eye womu a wonom eton entama womu hema mame akua safoa aka ne ho abia nti momro oni ane tatatata wa wani tue yeduru na mame akua safoa se enanu ada demonstration a chem da dwomfo ma akoye no ya wa mo tworo nsempe wa ne nsemporo egu placards so no ene abusua sami se me de nsem ni bi ma wa ensem mo tworo mo so mo mpe billboard na emo mo pe
can say improvement ni development in koswo enu bi no mo pempuntu mo pe billboard ebi kura tro so MP ni Judas anes na maame fu yi ho na tro ma wo mo ana ebi so kura tro se idi ami na asem na tactically unhu dio so ana ebi so tro sai yokofu asika no mba chere mo hwehwem asem no tactically tari enti yedi ehuhu sanese a ya maame so omoma gufie bebre ma ewa university ni ade enti ebi omno moboa ma omtrotro sansemi ana maame akuasafo asede bi NDC fo kwa na trotro nsam no NDC fo na trotro nsam no na NDC demonstration na hyase akosi na wie nyina da NDC amanyokuo no emumma bi ewo ye kan se achemoda empatam ha sei ena ta man na chi a wonum koye sa demonstration so mu gu ono ankasa maame safo ani hu fin agu onimonyam for Alexander Kwasi akwa hu fin oba kukudufu Victoria du MC nso oba gu ni hu fin aka ho entu andia asemu of friends of chofo ka che nyina ne se demonstration a utipupu a wobidi ubakwa na ya mantre nkwan wode abọ nkwan na nkwan bu se esuro bi enti utipupu na na nso atwa bi atum na won so trom kontroma no watwitwa bi ubekọ no na ya amanti ko bi nkwan enti osipupu yi nyina dachi ya NDC for na etai ekire na sania wo kireche nsem wo no ene yaduru ho nti ya chi bi gu ahoma no so abusuatie enche na ema na wodwam no bi so mo ye demonstration say ye dwa no da ben no mu si amayen ya tena lole kwan so kwa afe demonstration no a no eno na akwa ankoba edwa ne ho asem ekoye sikasem ene ya bo me kwa adu se ya di sika no sabre na menye MPP woman organizer afe na maye woman organizer yesi MP edi sika na ma ni woman organizer no kura bia anim enti enne ye wa ha ne ye kire ye nsem adesrede ya de to aban anim ne se wo hu ye mobo no mesi ye dwane mayen ye hu se asetra na ma ene ye kura fie no ya adesrede ya de to mampani anim no metimi asisu dua pi se NDC fo no ehso machi ema na ye demonstration na kasa no ye NDC fo ma eti demonstration no mo ye NDC fo wo fie nyina ye from mo bai e be ye demonstration ni bi no kura wo me de se NDC fo no na be sha kire no be ye ade no an wasre kan head go this NDC for say wasre pete nipa wuti ni nkan ono ena ye ema don frafo NPP amanyokuo ne fa wo achemda kwa so de frafra ma ne to hu ema emu wa hio momra mami ati ni nkan no mami akua safoa na kro ya wo amanyo nsem akwakwa pinsu a asem kasa baba ton mo manfo bi twakwa NDC ebi nzu twakwa MPP na sa krokro ya party baako ya wom wotumi wom pa wom sa wa ba mu NPP party baako na bekom ya zanzo chemse tu echeyi epona mosi ne ngofo ko fam no o chemse tu ana mu fam ti ngofo ne ba no mo kamia wom sa na akwakwa ya odan sa party kro ya ayinsam dema ebusua enya sam ketwa na ayinsam no ayirimu sa fimpinu nu ebru 20 years 23 years nie ayinsam manson womuntumi nsiesie 23 good years nie womuntumi nkan na sa didididi ma ya wo fa ho a ya to amamre ne amane asawram ene ne ma do ama mpuntuo enwe ne se tizo obi ontwe ne se ene de ekeka ho no sa ochehene a ya buakwa traditional area omahene amocho forpeni a otoso mienu akra sa ni tipai no sa atimda kotoku ayinsam no papa na de enti hu sa ne se ne twetwofo penyina efe no Radan Oforiata ena one Ahenkan news ekasa sa na wotwe ya mu ena o kire se ayinsam ekoso atimda kotoku no ho chehene papa ha ne pa etozu biem egu nanim ase na se wo mo yeso mbe boa pe so osoro boa de wabwa no aso odanfo na nkasa info mpenifo no mo nya madwen so mbe jam enti wo mo kyekyera na jiragu Hajumpa because achima mpuntu de ya busumi mpuntu ya kutuku mpuntu boko tumpon busumi so tumpon e boko nyanso tumpon se ensemo akoso ni ahensemo akoso kutuku ni adi aside from what you for opinion no nka so be president of the regional house no o ye neba biara se de be de asumge oba nso manso no mi ade de emse sementime ho ase maya constitution no establish a clear procedures no mi ade to me the resolve
settle say dispute na ye nyina nim say ba ahensem ni ade a na regular court no apart from supreme court wa a final arbiter no the regular court a high court yeah the way in jurisdiction very unfortunate say akobalisa because kobase na nanu cs e bo mani ho ban no yankasa ye twen e makro no nkanko ni mpuntu no ni ade etosia akesa hinnie na ye say no e hadwin de nemom asem no nya kodi asem bibia ana nanu guso a ye bobo hunu ni ade de em se kutokuman se wonya ahotwen na ensem no ye wia for se ntiase be adwuma na kutokuman so enya nitimo fefra Ochan yo ni masem kosi na na eti obi antonko na ni eti wei aye owura dan oforiata ono ena atwatwofo panima ebuakwa traditional area omahene ochihene osagefo amwati ofori panyini ye otoso mienu ani ohe popra wono so ewo achem atwere so ewo Achemasa district mu apoema ntemo hini di adeda sebre ofosu kwabi aye bi ahwe ya wotoso miensa no so ede atudwa wose wo ba besi mu factory kakraka ede amane manfo na sesi wogusua ya wo hwehwe asase eka bebre no matibi edi sa adwuma no na se we no se abua na se wotimi ya wo be yenso na wo ya unemployment amaburu anya adwuma nya ewo achem twere so no ebe free ho no obatini se te ema adwuma abakuro ni ne sai so kura beboa magana empuntu nsem akwaso wura ma cd kura ya seze ne ho ache no sha tight ko ne ho ebejo no se fom eye magu ne maba wa mrantie ene sebe ye mema omuwa atu ahwetia omunya dwumanyi edi ne maba ne ense bi egu akwan so a efese na medimo ne bi kan agriculture no so de umai won sa ti bebre ndi me no kase enemi investors ya adwen ye den krata egugu akwan so a ne ba se dwuma omudi ni kese eye emu adwuma ya nya kra ye pensa se be se apem etapem emufu krata many investors tinye basic factory amu factory kura wotre so me asembie no ameka tudwa nintu ho na mo amede betudwa enton kosi se afi we besi 2 years no e twere so ni pe ye be famo e wa rapoto the local rights e wa no me ba ha no abrofo mu meje edi aha mo no ene midi ni from ne de inti the face mu kina ye bia ne kese na ye ne bag na afi se be Ghana man mo e treba from abigribe no e so beti ama $1 no so atini aye den abafo enu achi no ye sabe ye emme awo ye wura na ye wansase eye wo wura sutade ye nko a me dan ni nyina ayeme nana piao onkwaso nana nipa wotini kan oye ohempopra wo achem atwere so dasebre ofosu kwabi aye bi ahwe ya wotoso mako miensa afia we dia mr mbusa asembi dasebre ofosu kwabi otoso miensa atwere so hene oba less than 1 year ni osi hospital Kasiebo watwa blocks mpempem aguo or planning for police station ana biem wabesia himfie kama less than 1 year and so dan kutuku an 23 good years ni nyoma common things bi say ye hu bi to your calculation or dan boka na ye nyamfa so ya boka na say na nti aden na yada so watwa so ne important na watwe ya mu wamafo beka ya enche bia beye oforiso busumi mu ena ensamso ba ko a eka achem atwere so ene achem dan outumi twam kura kokuma ase eno ne asukasi nsuo no ensamso bi da so na agopa nti anamso ma womutum na womutum no wahwedu ma na hwenko ena oye kire ko so ene de eka ho manfo tugu amanso ne mpini DC so pa nyame adom onumnyafo kojo pon kroma eti o manfo ni sufre eti wo mase ena oye no krakrakrakra sisi ayi si company wo ena akrakọ pebosia bai samiken asukasi ensamson wo maye ne shepe dade de abefo de pa abusia wona so tum say yes enipa bridge ni efe akono emuso den na otwe mu na wo mu bia no no mafo wo achimadwobie atwa so achirimanken atwa so camp aye biafo ene de aka ho no akwasi awua wo mu ni na kabom ebo na bu kojo pon kroma ne DC abaso so wa yad papa ayura honorable kojo opon kroma information minister
wabon ho modern papa ye na ebra papa because untimi mfa ka emfa ha abobo ya akra wuntimi na ebeye den so watimi afa ha ka gina chire ha ebe so gina nemu ha na passengers no yasi won na we anante atwa abefuwe na wenso afuwe na ya ebra papa by bose no wo share ye no ebra o share no po enu de ni obebremu isanse abribia na akra djuma na yeye koko kra na ebeti no saban ebasa tikretes ebefa na dia yem hihye isase load koma bijin esufa ehu le bimbenya nkwanhia efrim a na ha yinyina wa ha no afi aduane ni ade timi sai aka sintimi fa enkodwa manso nti se ne mpa ye bose abanu bitwena ni abehwe eye kodwa oponkroma ba ye bitu nanim onse ton kuma ponso wa bra na inspector class mbibi omotimi awie amaye yenya bridge no in fact say wonam so a na ehu na ehu ka akutanyama kese kra ontimi emfa so eni amutie yo manfo bi atwa achimetwa so adobie tirimenken ya wo mu wo gwom ne wo matwa na ahia ena mbo nimnyafo kodwo ponkroma wo empia so ewo esuka sensam so a waya mo no na Youth Employment Agency for so eden se bi betu dwa se free SHS nkwada ne se wo mu ba be yi mu ba 5000 na wonom akwa shapomudin adwuma yenimu na ja ene sampani a na sinini wa no mo so afi o mani ha no mo hwe bi dia omo wo pepasa ombanyi abaya nurse no sankofo ne de omo akọ chips ahudrom no makwa ye adwuma na sasem we beto dwane na watwi mu Ghana fo se hwene ha Ghana fo bebre edeto yamani boni kwabna akimanim so sasem ne de amfo enya na akwada ono wawie SHS antwaso suku de anim de bempa no wanim enkwan so de emfa nipa nkwan toto ensaniemu ene yantoto nipa nkwase enu nti no wode obi nkwa ekura obi a ewosa wo hye se nipa na de nkwa ne ekura no enkwa no betimi abọ ho ban ana wo tactical knowledge no tactical adwen ni kura no obetimi ade asa nipa ne yare ana nti om de asa adwen ne de enya aba peso fa free SHS nkwada na adwuma mu a mo fa ho kura na pomuden sam de ye ntoto na sika kra bi de om sum Ghana aye den enti obefa ho mo mfa ho aban ne odi aban de eye pa menkwa de ya mo fa SS fo no SS fo no kro mo awie school no mo nyina bi gugugu ho a mo nya adwuma ne ba na so mo komu a ebeboa ye nyina mepene so obi awie school be sa 5 years no ti fi onya adwuma bi anye no obi owie SS adanu nya na oba ba fa na SS dia na chese wasisi omo mo ti fie no wasisi omo papa hweska obi ma me atu obi oni skokoji loan kra no de hwe ne bani school no chese ska onyina na ne ba betene fie no obi okwa adanu SS be fa na training dia enya no odin akwala wa wi SS de esiden ye fa ne se man kwa nursing ana sesia onimu hunim de ade be se Ghana ha mukunkum ni pa na se de bade ade bi ho na amamwo ni bu a ya won ti ne ma bi ase kra ase de Ghana na e ba kofo Ghana nti na kra ni ko school ansa na wakonanim sa na watwa so wi SS kwa nurse adwuma adwen ben wonim ne nipa na mo sua ne da ne de ye mfom no mu gufie me prenso ne me prenso ne se nipa na mo akora da ye mfom ngum nye se ye SS foi eno mo bai o mo ni yi bia se o mbetimi ayesa adwuma amanfo so gufia omo wie nursing training na ese ya post omo no koye adwuma no ye mfom nkoye me hu nyansa kura ewo saade a omo yim ka omo nyai Utiye Ghana for bi agentre Youth Employment Agency for adwen a omde aba no no so kire choma adwen na Ghana for ya na watwi mu so asoya wonom ena shapomuden sam so de asem bi batu dwa se Ghana ha se hypertension ade no kwosoro pa wojabro so edi ahim na wo mo ha mani nka enipa sese na tasin ena diabetes hypertension ade no ebi aba wo mo so na wo mo cheche mo sesa nkofo anya do ma to na nanu awansi aduo na ukeka bi bubom keka bom a emu 400,000 ema wo mo nya hypertension no ana 600,000 no emu 200,000 enso mema na se ma no na ya take over ya kuya nimpa hypertension ya de no ya jimu certificate anka sesa ya pekasa ya pakasa na wo kasa no na wo home no ekọ soro nti yekọ abonten ekobusa ema se ema eyade benti na ema hypertension yade ne ta ha yensa na busua ensembege tiebi
Yente ya pressure course no say me ma ne tete too much. Bua adwedwe ka ho be ma jankwala agunu si won hwe no na ma na akoma akosoro nti na ma da nya pressure se mema no. Sometimes I na gira mema no so. Be ma bi wo nya no kredifo. Enti no onye no kredifo no wo ba no so wunnim o. Ba wo de wo were nyina hye ni mu. Na obafi a odo wo so do no. Nti the moment abe ho say yese ne mpra ne yese masi no wan hwe ada no be mu ni ahwe. Fi say wo de wakoma nyina ma no. Oba ma bi wo ho so a e ma ye bre wadwuma yim. Ommo akohoma sika no wo bi. So no de twempena. Eti wo be bre sa kwano anso a sa mema so didi o mu didi. Ahekura obedi. Enkwa ne nya den so a obeka. Eda wo be ho say aduane na nkwa yie no sa da no kra no obehwew. Wo ne pe na wo ye ma hyew. Eno so de pressure ba. Ba ma bi so o ma nda najo. I tell you. Edu anadwo bi o person no woda. Bi so obekọ keta so a Bible say ye nda ne ye nda nye ye de. Obekọ keta so a na wo yem ahyehyew. Ofre adwuma ba ye run atade egu wani bo na ni ma na ye ma hyew. Na yi so ebia na ye bula ne bia. E ma no so low na ye je no so ka ho. Na nipa bebrenya pressure onje fa aku. Wansa oje ya manu. Obaje ha. Ti da bia na ye mo hyehye na nsu no gudem. Be ma bi wo hwa. Obakofo oba. Na wo hu se wo kura niepa. Onye hu oba ne pe. Na wo ye ma hyew. Some eti hypertension yade ni sa ya si ebi ubani boss wa bola ni bi eti ya ma ju jum na obi pi kwasoro shim mema ni apia ma ya ni bi chen bola wote se wa wote Enjana abusia eye kasia dedew ewo Wati wasum ya de manfo adwenje bi etwasama we say Ahenkan news abusia edemfo a fantastic news muni seso prement me anu say o say enjason kuma felicia duke aka antinana o enjoy kase ne pa e wa chima na maase ye boa Samuel edifri achim kokobin aka KKB na ebai we say demonstration na e course no no near Central Market women no e maafo no ye no enti o say o say nya ndis phobia na tawo machi but no kran ne say ade no e wo so mu sigane ma wo mo bre obisa ntinso to ewi agbo a wo mu nim de wo fam wo ho ani ntoma ba bonten ka wo makoma so asema mo si endis for na teche no o si da bisa asem ne de wo kan de wo matikura o si ne din edi na na akua kunadu odifri achim aboabo akona na we say ma me akua asafo ye NPP women organizer e wa achim dan o se so ka se endis for ene demonstration na odi ampo se wo ma endis for munye nipa na market no musia endis for ngwa no bekuma kotade ana endis no kotade o ma ye beto so o se obusan sansem we ti wo munya zazo no kan de wan kan ye kra wan kan ye ntino on sa ma bleme sanse wo mu ni na Nyankopon baako ene boy yen o boy fefefe ene o se ohome nkwan mu egu ye mu ene o se sori ko enye onu abone ukotu sabo asi unia so a ka jense sori fi so enga sori sirin so enno na se Nyankopon kawe na egu yasum ye boa Samuel edifri kokobin ene bai abusia ene dey over the week Kasiebo no ebesie ye producer aye amasafo a atwe ana afenso dia odia kwa befonten tankase so aye kobike ye ya je breaking kan Kasiebo no edema wo aye me afia ampofowa mene kwaku anin kusi Kasiebo